Sanibonani guys, igama unqobile nginiphatheleke izindaba-ke namhlanje ezingezinhle kahle hle for abantu ababalandeli be-Ithonga. Kuvezeke ukuthi season 1 uyaphela kuyona le nyanga likaFebruary, kanti-ke akuvaze kucaciswe ukuthi ngabe useason 2 usazoba khona yini noma cha. Siyakhumbula-ke guys ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kuzoba khona useason 2 basheshe basho useason 1 usadlala ukuthi hayi impela-ke abalandeli basithandile lesi story sizoze sifake useason 2 ngaphezulu njengoba benzile nje for inimba. Kodwa-ke kuyithonga abathuli bethe cwaka akhona noyedwa ohlebela ngisho ukuhlebelela ukuthi ngase kube khona useason 2. Kanti-ke kuveziwe-ke nanokuthi-ke kuyona-ke le nyanga le masise kuba i-season finale singathi-ke uSanele benoBanele bazobe sebeyavuma-ke ukuba semzimbeni owodwa guys, boshare umzimba. Kungabe ukuthi hawu sesibona sekusanele-ke lo, hayi sekubanele-ke manje lo, like nje beloke beshintshana ngomzimba, no sebezovuma-ke manje ukuthi baphile emzimbeni owodwa. Asazi-ke guys ukuthi lokho kuzobe sekusho ukuthi-ke hayi ngampela liyaphetha ngampela Ithonga, noma mhlawumbe useason 2 uzobe ususifikela ne-surprise yokuthi-ke obhuti-ke bandawonye bayaphilisana emzimbeni owodwa. Kusasa uthanda uMbali, ngakusasa uthanda uZama, noma mhlawumbe-ke uzobe esethatha isithembu kuSanele-ke abe nje nomakoti ababili-ke uZama-ke noMbali. Lokho kuzokwenza-ke ukuxabana okukhulu-ke ngoba vele siyazi ukuthi uZama benoMbali amanzi noparafini guys, abazwani laba bantu. So mengase kuthiwa bangena esithenjini, hayi impela kuyohlezi kushunquthula ukuliwa kulowo muzi. But anyway, angeke guys ngize ngikhulumele-ke ababhali-ke, sizozwa isikhathi sihamba ukuthi-ke iyozala inkomo nini. Nokunye-ke futhi guys engaku-eda-ke ukuthi mekukhona-ke isitori sizophela kuke kuvezwe ukuthi siphi-ke sizolandela ukuze-ke sihlale silindile ukuthi wow ku-advertise lesi, so kazi sona sizoba mnandi kangakanani. Kusathuli-ke kuthathe cwaka akakashona nokuthi-ke isiphi isitori sizobambela Ithonga, okusho kona ukuthi ngampela mhlampe useason 2 bayawupheka ngasese, sothi nje singalindele simane sibone nje qhamuka i-surprise ya season 2 ozobe uvutha ngaphezu kwa season 1 guys. So angingathi-ke indaba ezimbi-ke lezi, angithi okwamanje asikakazi, and mengithola guys ukuthi kuqhubekani nizoba obokuqala-ke engibazisayo, ngoba angifuni nisalele ngemuva, ngifuna nazi konke okwenzakalayo kwizitori zethu esiyithandayo zala eMzansi. Guys, ningakhohlwa-ke ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile nginiphatheleke izindaba-ke namhlanje ezingezinhle kahle hle